Reka mbifurize kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha cy'itariki ya 21, aho tuje mu makuru yacu ya kabiri yo muri iki gitondo. Iyi ni Inkubi Media TV ndetse n'Inkubi Official TV. Ati tuje mu makuru yacu rero mu buhe buryo? Turaza kwibanda ku ngingo zikomeye, ndaza kugaruka ku mpuruza ku baturage batuye mu mujyi wa Uvira. Ibintu byakomeye, ni igitondo cy'amaraso, ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo abantu muhaguruke mufite ijwi ryumvikana, muhururize Uvira, ibintu bimeze nabi. Ndagaruka kandi ku ngabo za MONUSCO, aho ibihugu bigera kuri 15 byose mu kanama k'umuryango w'abibumbye byatoye icyemezo cyemeza yuko bigomba kuyongerera manda y'umwaka umwe izageza muri 2027. Ni mu gihe Perezida Faci Beto yamaze gutumizwa, yahawe ubutumire bumutumiza i Washington muri White House muri uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka mushya tugiye gutangira. Turaza no kurebera hamwe by'iyi nyandiko mureba imbere yanyu yaturutse kuri Village Urugwiro, ahangaha ni Kigali. Ni byinshi turi bugarukeho, ariko mbere ya byose ndagira ngo duhere kuri ino video mureba ahangaha. Ni video igendanye ngo n'abaturage ba Ruvungi ngo bari mu myigaragambyo. Mwogacwamwe birabishye, birahita bikwereka uburyo ki aba bantu batwawe ku gahato, batwawe ku ngufu, ibyo barimo ntibabizi. Abandi urabona bafite umuntu bw'upankarita budashinga, budashobotse, butanditse, ibintu bitagaragara, ngo barimo ngo barerekana yuko ngo acwaye ngo ashyigikiye ngo 23. Muze kureba uwo mubyeyi rero nawe ngo bahaye ijambo ngo arimo arabavugira, ntazi riva n'irirenga, ntazi iyo biva n'iyo bigana, ariko nyine nuko barimo barabikora kugira ngo birengere, kuko bitabaye ibyo ngibyo n'urupfu rwazamo wanahasiga ubuzima. Dore uko batangiye. Hii ni ya watu wa Ruvungi ambao waliposikia ya kwamba Amerika ikitangaza kwamba jeshi la AFC M23 itoke pa Uvira. Watu wa Ruvungi kupitia masumbuko waliosumbuka wakaona sio vema tena hii jeshi la AFC M23 itoke pa Uvira. Ndio wakasema leo wanapaswa tembea kwa kuonesha ngazi za juu ya kwamba wako tayari kumanifeste kwa sababu hii AFC M23 isitoke tena Uvira. Yaani hii ni wakaaji wenyewe ambao walisema hatutaki tena AFC itoke Uvira kwa sababu waliteseka muda mwingi, wakikosa njia kwenda hata Kamanyola, wakikosa njia kwenda hata pa Bukavu. Ila kwa leo walipokombolewa na ili jeshi la AFC M23, wakisikia kwamba tena Amerika ikitangaza kwamba watoke, ndio wakaji wamesikia vibaya na kusema kwamba acha basi watembee barabarani, kwa kusema wanataka ulinzi wa jeshi la AFC M23. Hapa ni Ruvungi karibu ya Kamanyola. Hili ni wakaaji wa Ruvungi wakiandamana kwa kusema hawataki kuondolewa kwa AFC M23 pa Uvira. Majina naitwa Adela Mwibe. Na sisi tunashukuru sana kwa kuona tunakusanyika hapa. Hatukuwa najua tena kama tunaweza kutana na hizo. Ndio. Shukuru Mungu sana juu tulikufa wengi na wengine wakapona. Nasema Mungu asifiwe sana. Tuunge mkono bandugu yetu wenyewe banakia kutukomboa. Tujikaze, tusaidiane. Tuungane mkono mkononi juu tuone kama tutasaidiana kwa hivi wenyewe tukwamo. Asante. Iyo ni video y'abaturage bo muri Ruvungi. Ubwo rero aba ni aba Ruvungi ngo bari mu myigaragambyo berekeza Kamanyola. Abaturage bibereye aho ngaho ntibazi riva n'irirenga, nta kintu bari gukora. Urabona ni ibintu biba bihiye, nabo barabikora ku gahato, no mu maso yabo ni mubireba murabibona yuko barabikoreshwa ku ngufu, ntabyo bashaka. Ibya Ruvungi reka tubyihorere rero na Kamanyola. Ni impuruza ku makuru yizewe avuga ko RDF na 23 batanze itegeko ryo guhatira abaturage, buri muturage wese utuye mu mujyi wa Uvira kwitabira imyigaragambyo iteganyijwe ku itariki 22. Ubwo nejo bundi nejo ku wa mbere. Umuturage rero uzasiba iyo myigaragambyo ari mu kaga. Byongeye kandi abayobozi b'inzego zitandukanye barimo guterwa ubwoba. Umuyobozi wese yasabwe guhamagarira abaturage bose bamureba
kuzitabira iyo myigaragambyo. Utazabikora, abayobozi batazabikora baraterwa ubwoba yuko bashobora no kuzagira gute, utazahamagarira abaturage ayoboye kwitabira iyo myigaragambyo cyangwa akibeshya akayamagana, yavuga ko ashobora no kuzicwa akahasiga ubuzima. Ibi bintu ntabwo byoroshye ku mujyi wa Uvira. Abaturage ba Uvira baranze bahindutse inkoreragahato, baranze bahindutse amakarita yo gukina kugira ngo barebe ko baguma muri iki gice, ariko ibi byose biraza gufata ubusa ndabaraye. Ati bimeze biti, ibi ni ibikorwa by'iterabwoba n'ihohoterwa rikomeye, yego rikomeye rwose rikorerwa abasivili, binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. Bityo rero washyize hano iri tangazo aravuga ati ndahamagarira imiryango mpuzamahanga irimo Loni n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu guhita ikiri ikikora kugira ngo ibi bikorwa bihite bihagarikwa. Kubirebera no kutagira icyo bikorwaho byafatwa nk'ubufatanyacyaha. Ntabwo mbizi ibintu niba byumvikanye, ariko umusanzu wanjye nashoboraga gutangaho ni uwo nguwo. Ibyo bintu mubimenye ko birimo birategurwa kandi ibi bintu ni bibi. Ibi bintu rwose ni ukurenganya abaturage. Izi nyeshyamba sinzi ikibazo zifite, ni ukuvuga ngo bo babonye ijwi ryabo bitari kumvikana, none barimo baramwarirwa kuri rubanda rugufi. Ubu si ibintu Koroneli Nanga wize amashuri uzi kwivugira byamunaniye. Beredarabe Simwa ujya umenya kubeshya, Kirima Ntuza Wiringoma ujya umenya kurimangatanya abantu no kuvangavanga agacapiranye bikaba byamushobeye. Arumva abaturage bo muri iriya santere ya Uvira bitungiwe no kwihingira no kwishakira ibyo barya, aribo bazavuga noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikabumva? Mwapfuye kigabo mukareka gupfira ku baturage no kubashwarirwaho koko. Reka mbaveho. I Washington rero muri uku kwezi kwa mbere tugiye kwinjiramo ejo bundi, Donald Trump yamaze kuba yoherereza invitation Perezida Faci Beto. Ahangaha umuntu akaba yakwibaza ngo mbese iyi invitation ni ya rubanza ki? Ese Faci Beto agiye gukora iki? Ni iyindi diro bagiye gukina? Tuvuge yuko se yenda bazaba bagiye kurebera hamwe uko inyeshyamba aho bazigejeje ndetse n'umusaruro biri gutanga, cyangwa hari irindi banga rindi bazaba bafitanye bagiye kurebera. Kimwe n'uko ibintu ni ukwitonda, burya abazungu ntawabizera. Bitabaye ibyo ngibyo Faci Beto yaba afitanye irindi banga ry'umwihariko cyangwa ridasanzwe na Perezida Trump, barimo barakinana ku kigendanye n'ibirimo birabera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugabo mwabonye twatangiriyeho ni Pacifique Masunzu, muramubona neza yuko yamaze kuba ajya ku karubanda mu ikote ryiza, isuti iboneye, yamaze kugaruka ku ruhando mpuzamahanga. Ubwo yatangiye kugaragara muri media rero, mumwitegure ko mu minsi ya vuba muri mubone yongeye yafashe inshingano. Ntabwo mbizi niba azagaruka muri ibi bice bya Kivu zombi cyangwa niba bazamujyana ahandi. Inyandiko muri kureba hano kuri screen yanyu, kugira ngo nanayishyize muri groupe ya WhatsApp umuntu ayisangamo, irabisomeka neza cyane. Ni inyandiko yerekana yaturutse kuri Village Urugwiro, ivuga yuko u Rwanda isi yose yarwanze, u Rwanda isi rwose yararwanze, ni agahugu gatoya muragafatirana kubera ko ari na gatoya, mugakanga mukagahurizaho, ariko ngo ibi nibyo bituma ruhinduka runini cyane, uko Perezida Paul Kagame yanditse, cyangwa nimba mubireba. Ariko ngira ngo isi yakwanga buriya ukaramuka amahoro, ntabwo isi yakwanga ngo uzaramuka amahoro, byaba bikurangiriyeho ibyawe byaba bibaye ibindi. Ariko nyine iyi ni strategy irimo irakoreshwa kugira ngo byerekane yuko igihugu cy'u Rwanda kiranzwe rwose abaturage, ariko bacyanze kubera igihugu cya Kongo. Banga uyu munsi wa none u Rwanda kubera Kongo ruranzwe, ko mbere rutarajyayo ntabwo rwari rwanzwe. Ibi rero bisobanuye ngo umwana, burya njya numva bavuga ngo umwana niwe wihesha ingobyi. Niba rushaka gukundwa nyine ubwo rukora iby'isi rusaba, n'ibitabo ibyo ngibyo ururi rwigumura nyine ruzaba nka wa mwana w'ikirara wananiranye. Usibye ko ibi ngibi atari n'ukuri, nyine ni sisiteme yo kugira ngo abaturage bumve yuko isi banga,
nuko nabo bahindukire nyine bumve ko ari abantu bagowe barushye, ariko haba hari izindi mpamvu ziri politike cyangwa izindi nyungu ziri politike ziba zibyihishe inyuma. Ukomeze kugubwa rero neza no kugira igitondo giherekeye itariki, turaza gusubira nk'ibisanzwe.